Razmjena energije sa prirodom, dragi moji, daje mnogo blagodeti. Svega onog čega smo se mi odrekli zbog nekog modernog, komodnog, komfortnog načina života. Pravi kontakt sa zemljom, majkom, sa našom majčicom, jednostavno nas prazni od svih tih negativnih naviklisanja. Mi se uzemljavamo na taj način, povezujemo s majkom zemljom koja preuzima taj višak elektrisiteta iz našeg tijela. Druga stvar, majka zemljica, priroda naša, ona funkcioniše na istoj frekvenciji kao naše tijelo. Međutim, kod nas dođe do teških oscilacija u toj frekvenciji tijela, od jako negativnih do jako pozitivnih. Te niske frekvencije su bolest, su depresija, anksioznost, strahovi, to su niske frekvencije. A one više frekvencije su ljepše, radost, sreća, ljubav, šta ja znam. Kad smo u kontaktu sa majkom zemljom duže od 15 minuta, majka zemlja nas vraća na fabrička podešavanja. Dakle, neutrališe sva ta negativna dejstva našeg načina života. Upija sve što je negativno od nas i vraća nas na fabrička podešavanja. Sljedeća stvar koju dobijamo od majke prirode je opuštenost, rasterećenost, povezanost s tom prirodom nas čini rasterećeni, opušteni, lakši, ajmo to tako nazvati. Zašto? Zato što su ti zvukovi iz prirode koji mi inače ignorišemo, puštamo kakvu muziku i što šta, ili jednostavno okupiramo se mislima i ne čujemo sve te lijepe zvukove iz prirode. Oni nas opuštaju i relaksiraju. Poje ptice, recimo šum vjetra u krošnjama drveća, hučanje potoka ili rijeke, šum talasa na jezerima i morima. Sve su to zvukovi koji nas opuštaju, koji nam pomažu da se opustimo i relaksiramo. Ako ćemo dublje ući u stvar, ako se približimo bilo kome u žbunu, grmu, i primaknemo blizu ruku uz njega, osjetit ćemo energiju svakog žbuna, svakog grma, kamoli ovakvog hrasta na koji sam se naslonio. To je onaj čuveni hrast sa kojim se ja družim godinama i gdje ja dođem da napojim svoje baterije. A ovdje je zaista puno. Pogledajte samo ovu ljepotu, ovu prirodu. Ja sam ovdje izvrnuo sve 4. Uživam puneći baterije. Dakle, rekli smo, primaknemo se žbunu, grmu i osjetimo tu energiju. Znači, razmjenjujemo energiju za prirodom, što je jako dobro. Neutrališe svu našu negativnu energiju i pretvaraju u pozitivnu. Ako odemo na obalu rijeke ili jezera ili mora i okrenemo dlanove prema moru, prema jezeru, prema toj vodi, osjetit ćemo moć, jaku moć te vode, te energije vodene, koja jednostavno kad stojimo ili sjedimo uz obalu zapljuskuje i čisti nas, iscijeljuje i pomaže nam da prevaziđemo neke probleme. Dakle, svud oko nas je energija i svud oko nas je pomoć i lijek i sve što nam treba. Međutim, mi smo navikli mi mislimo da smo pametniji od prirode i da vještačke stvari mogu bolje pomoći od onih prirodnih. Nažalost, varamo se. Priroda je stvoritelj svega, univerzum je stvoritelj svega, dakle, sam po sebi je isceljujući. A mi što pokušavamo jadnici naći nešto što je bolje od prirode, nećemo u tom nikad uspjeti. Zato vas pozivam, dobri, dragi moji prijatelji, da što češće i što više provodite vrijeme napolju, u prirodi, sa prirodom. Da se jednako saživimo sa prirodom i da uživamo u njom i sa njom. Biće nam mnogo bolje, bit ćemo mnogo opušteniji, bez puno stresa, bez puno tih depresija, tih neuroloških smetnji i oboljenja. Uživajte, dragi moji, želim vam lijep i ugodan dan, sretni mi i veseli, nasmijani uvijek bili. Znate da vas volim. Živjeti. Uživajte još malo u ovom predivnom pogledu na prirodu i razmišljajte o onom što sam pričao. Gledajte kako je to lijepo.
to je san.